Last question in this interview. अच्छा ये बताइए कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? मैडम जी, आप 5 साल की बात कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आज शाम को टाइम पर डिनर तक पहुँच सकती हूँ या नहीं। Guten Morgen, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Ab sofort wird Frau Bibi Shirin eure neue Sprachlehrerin sein. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr werdet sehr schnell begreifen, was es heißt, eine afghanische Lehrerin zu haben. Seid brav und nett zu eurer neuen Lehrerin und viel Spaß. In meinem Unterricht gibt es nur ein Gesetz, und zwar es gelten keine deutschen Gesetze hier. Die wird auch die Schule verlassen, keine Sorge. So, Madame, du bist hier die Coole, was? Bist auch sehr hübsch geschminkt. Zeig mir doch mal kurz deinen Nagellack. Das machst du nie wieder. Au! Du Hexe, wie wagst du es, mich zu schlagen? Aha, schlagen? Das war streicheln auf Afghanisch. Ich zeig dir, was schlagen ist. Das ist Au! Ich verklag dich, du! Das dann im Grab. آمدی بخیر بچیم؟ چطور بود امتحانت؟ خوب خودیر شد؟ مادر پرسان نکو، اینقدر سوالات مشکل بوده که من یکیشم نفهمیدم. وی بچیم، من خب بسیار زیاد دعا برات کردم. مادر جان، همین کمال دعایت است که ما ات جواب دادیم که ولی که هیچ کسی بفهمه.